Ukitaka kufunguliwa, dadangu, kakangu, usiangalie sura, Mungu hayuko sura. Usiangalie mavazi, Mungu hayuko mavazi. Unaweza kuwa umetendea watu wengi mazuri, lakini baadaye wakakulipa mbaya. Mwanadamu hana asante. Mwanadamu hana asante. Njia ambao utaichagua ndiyo itakusaidia. Lakini mimi nitakwambia namna gani? Heri kunyamaza kuliko kutupa maneno kawa mjinga kama wale ambao napigana nao. Heri kunyenyekea, unyenyekevu wako kapigana na wale ambao wanapigana nawe. Heri kupondeka kuliko sikiliza masikio ambao hawana